twongeye kubaha ikaze abakunzi bacu kandi twizere ko mumeze neza mwese aho muherere hose. Uyu ni umwanya makuru, ariko mbere yuko tuyarambura ndore ingingo z'ingenzi tugarukaho mu kanya. Turababwira uko byifashe mu karere ka Minembwe nyuma ko mu majaruguru y'akarere ka Minembwe habuzwe ibitero za drone mu ijoro ricari na kane, ubwo hari ku minsi 28 buca ari 29 y'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka turimo. Turaza kandi kubabwira ko Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yambuwe ubudahangarwa. Nyuma yayo kandi turaza kubabwira ko abasirikare barenza Tshisekedi barahiye ngo bagiye kugwanya Joseph Kabila. Ikaze, ariko mbere ko tuyarambura no makuru kadufate umwanya dushime buri wese wakoze subscribe, nawe utarayikora yikore kugira ngo uzozubona amakuru yacu ku gihe. Uruwa gaciro uruwo ingira kamaro, turagushimiye cyane byimazeyo. Imana ikongere umugisha, tukubisa ko byoroshye cyane kuba wayikanda kugira ngo uzozubona ibiganiro n'amakuru tuba twaguteguriye ku gihe, kuko iyo ukoze subscribe biba byiza cyane, biduha courage yo gukora akazi neza kandi tukagikorera ku masaha cyangwa se tukaguha ibiganiro byiza bitunganyije kinyamwuga ntahandi wabisanga uretse aha kuri channel yacu. Reka amakuru atuhere mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, z'umwihariko mu karere ka Minembwe, aho ni muri Kivu y'Amajepfo, aho ni mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe, aho babyutse neza uyu munsi wa gatanu ku minsi 30 y'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2025. Babyutse neza uyu munsi nta gitero kiravuga kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru. Twamenya amakuru ko bakira amahoro, ndore ko bariko bategura kurema isoko ya gatanu, ariyo soko nkuru isigaye hariya mu karere ka Minembwe, nyuma yuko bafunze isoko ya Mitamba iri ku Ndondo mu Minembwe. Ni wasigaye isoko nubwo ibiribwa bisa nkaho bigoranye kubibona muri ako karere ka Minembwe, kubera yuko inzira yo kwa Murima yafunzwe kuva ku minsi 21 kwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo, nyuma yuko FARDC ivuye mu karere ka Minembwe ihita ifunga iriya nzira iva kwa Murima yagemuriraga abaturage bo mu karere ka Minembwe. Gusa biragoranye nubwo ibintu bigenda biboneka buke buke mu buryo bugoranye, ariko ngo biraboneka amahoro nayo asa nkaho yagarutse mu karere ka Minembwe, nubwo ibitero bigenda byibonekeza hirya no hino muri ako karere mu nkengero z'ako karere ka Minembwe, ariko abaturage babyutse neza uyu munsi wa gatanu. Amakuru yacu reka tuyakomereze muri Kinshasa, aho n'umugwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yambuwe ubudahangarwa. Inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yambuye ubudahangarwa Minisitiri w'Ubutabera Constant Mutamba ukurikiranyweho icyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari ku mafaranga yarateganyijwe yo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. Iki cyemezo cyafashwe ku minsi 29 y'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025, nyuma yo kwakira raporo ya komisiyo yihariye ishinzwe gusuzuma ubusabe bw'umushinjacyaha mukuru w'urukiko rusesa imanza Fermine Mvondo ushaka gukurikirana Minisitiri Mutamba. Muri iyi raporo iyi komisiyo yagize ati ibyaha Minisitiri w'Ubutabera aregwa biraremereye hashingiwe ku itegeko rya Kongo, kandi inkurukizi zijanye n'amategeko zigomba kubaho, akekwaho agahabwa umwanya wo kwiregura. Iyi komisiyo yagaragaje ko ubwo Minisitiri Mutamba yageraga imbere yayo yemeye ko habayeho ikosa miliyoni 19 z'amadolari zari zateganyijwe muri iyo mushinga zayobejwe kuri konte y'ikigo cy'abaringa, aboneraho gusaba imbabazi. Minisitiri Mutamba yabwiye iyi komisiyo ko ubwo yajaga muri Minisiteri y'Ubutabera yagiranye amakimbirane n'abayobozi batandukanye barimo Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Tuluku ndetse n'uwo mu rwego rw'ubutabera barimo umushinjacyaha Mvode, bamuziza ko yahagurukiye abarangwa n'imikorere mibi irimo kunyereza umutungo w'igihugu. Yagize ati yibukije ko kuja muri Minisiteri y'Ubutabera kwaranzwe no gukorana mu mwuka w'amakimbirane na Minisitiri w'Intebe, umukuru wa guverinoma ndetse n'abakangurambaga mu rwego rw'ubutabera barimo umushinjacyaha mukuru n'urukiko rusesa imanza. Nyuma yo kumva iyi raporo, Perezida w'Inteko Vital Kamerhe yatangaje ko hari itora rusange abadepite bose bitabiriye bazamura ibiganza bashimangira ko Minisitiri Mutamba agomba gukurikiranwa n'ubutabera. Tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatanu Minisitiri Mutamba yatangaje ko kuva mu mwaka ushize umushinjacyaha Mvode ari gukorwaho iperereza ku nzu ifite agaciro k'ibihumbi 900 z'amayero yaguze mu Bubiligi, bityo ko nta bushake afite bwo kumukurikirana. Yagize ati ntabwo umuntu uri gukorwaho iperereza yafatira icyemezo Minisitiri
iri kosa rikomeye ry'imyitwarire nabonye yatangiye gutumiza umunyamabanga wa Minisitiri w'Ubutabera n'umuyobozi wa gereza nababujije kujayo. Uwo munsi Minisitiri Mutamba yarahiye ko atigeze yitaba umushinjacyaha Mvode. Biteganyijwe ko mu gihe amategeko yakubahirizwa Minisitiri Mutamba yegura by'agateganyo mu masaha ari imbere kugira ngo akurikiranweho. Mu yandi makuru nuko abasirikare barinda Tshisekedi barahiye kugwanya Joseph Kabila. Abasirikare bo mu mutwe w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zirinda Perezida Felix Tshisekedi JR barahiye ko bazogwanya Joseph Kabila wayoboye iki gihugu kuva muri 2001 kugeza muri 2019 mu gihe yagerageza gukuraho ubutegetsi buriho. Umuyobozi wa JR General Major Ephraim Kabi Karizi mu nama yagiranye n'abasirikare bo muri uyu mutwe mu kigo cya gisirikare cyitiriwe Colonel Chasi Kinshasa kuwa 28 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka turimo, yavuze ko Kabila yasize abasirikare bafitiwe ibirarane by'imishahara. Tshisekedi ageze ku butegetsi aragikemura. General Major yavuze ko kandi nubwo muri discours Kabila yageje ku banyekongo tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatanu yanenze imiyoborere y'igisirikare kiriho ubu, atigeze acubuka kandi ibyo kuba yarayoboye intambara navyo ari ikinyoma. Ati Kabila yavuze ko yatuyoboye ku rugamba, ariko se nuruhe rugamba? Ntabwo yifatikanyije n'igisirikare mu kababaro no mu gihe twari mu kiriyo. Mu gihe yari ku butegetsi ntiyageze kuri ka ya cyatsi. Tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatanu ihuriro AFCM Ventura ryatangaje ko Kabila ari Goma. Abantu ba hafi ye bahamya ko ari mu biganiro n'abashaka gutanga umusanzu mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC, ari nako General Major Kabi we yagaragaje ko uyu munyapolitiki ashaka gushoza intambara kuri leta ndetse ngo anashaka kugura intwaro mu gisirikare no kubaresha. General Major Kabi yasobanuye ko abasirikare bo muri JBR bativanga muri politiki, ariko ngo nihagira ugerageza kwinjira mu mboga zabo bazamugwanya kinyamwuga kuko badashobora kwihanganira umuntu ugambanira igihugu. Ati ntabwo twivanga muri politiki, ariko uzagerageza kwinjira mu mboga zacu tuzamugwanya kandi tuzabikora kinyamwuga. Ntimukagambanire Kongo, igihembo cyo kugambana n'urupfu kuko igihugu cyacu ntikigambanira umugambanyi. Uyu musirikare yaraye kurinda Tshisekedi kugeza imirimo ye yo kuyobora RDC irangiye. Ati ihame ryacu nka JR n'ukurinda perezida wacu, bisobanuye ko twiteguye kumupfira cyangwa se gupfira igihugu n'inshingano. Pinze ko tuzakora ibishoboka kugira ngo Perezida Felix Tshisekedi arangize manda ye. Abasirikare bazakugwa muri JR. General Major yasabye abasirikare ba JR cyangwa se Garde Républicaine gukaza imyitozo bakitegura guhangana n'igishobora guhungabanya umutekano wa Tshisekedi n'igihugu muri rusange. Tukivuga kuri Kabila reka tubabwire ibyo yaganiriye n'abaturage hariya mu mujyi wa Goma. Joseph Kabila wayoboye Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva muri 2001 nkuko nababwiye kugeza muri 2019 aganiriye n'abahagarariye amadini n'amatorero. Kuko byemejwe n'umuvugizi w'ihuriro AFCM Ventura Lawrence Kanyuka mu kiganiro yagiriye mu gace ka Kinyote. Kinyote na gace kari ku birometero bigera ku 10 uvuye mu mujyi wa Goma karimo urugo rwa Kabila. Ihuriro AFCM Ventura tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka ryatangaje ko Kabila yageze mu mujyi wa Goma hari hashize iminsi 3 ateguje abanyekongo ko azagira uruzinduko. Kuva yagera igoma yagize gahunda zitandukanye zirimo ibiganiro n'abayobozi ba AFCM Ventura ndetse n'abandi bashaka gutanga umusanzu mu kugarura umutekano mu burasirazuba bwa RDC. Biteganyijwe ko gahunda ateganya muri urwo ruzinduko nirangira azatangaza icyo ateganya gukurikizaho. Reka tube ducumbikiye aha umwanya w'amakuru n'amakuru mwamutegure kandi mwagejwe na Nkunda. Reka tubutse ko uzoshe kuba wakanda subscribe kandi wakoze kuba wabanye natwe muri uyu mwanya w'amakuru. Duhure makuru yacu ataha. Imana ikurinde.